Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil, gospod Borut Pahor, ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor dr. Andrej Osterman, predstavniki držav sponzork, direktor NATO-vega centra odličnosti za gorsko bojevanje, polkovnik Boštjan Blaznik, ostali cenjeni gostje, pozdravljeni na uradni otvoritvi NATO-vega centra odličnosti za gorsko bojevanje. President of the Republic of Slovenia and Commander-in-Chief of Defense Forces, Mr. Borut Pahor, Minister of Defense of the Republic of Slovenia, Mrs. Andreja Katič, Chief of the General Staff of the Slovenian Armed Forces, Major General Andrej Osterman, representatives of sponsoring nations, Director of NATO Mountain Warfare Center of Excellence, Colonel Boštjan Blaznik, and other distinguished guests. It is our great pleasure to welcome you to the official opening ceremony of NATO Mountain Warfare Center of Excellence. NATO Center odličnosti za gorsko bojevanje je po ustanovitvi trenutno najmlajši izmed centrov v okviru Zveze NATO. Republiki Sloveniji je bila ponujena priložnost za vodilno vlogo v centru zaradi naše zgodovine, tradicije ter znanja in usposobljenosti iz veščin gorništva in gorskega bojevanja. Upon its establishment, NATO Mountain Warfare Center of Excellence is currently the youngest among NATO centers of excellence. The Republic of Slovenia was offered a key role in the center due to its history, tradition, as well as knowledge of and training in mountaineering skills and mountain warfare. Po ustanovitvi in podpisu memoranduma o sodelovanju 25. marca 2015 v Washingtonu je NATO Center odličnosti za gorsko bojevanje prestal zahteven postopek akreditacije strani zavezniškega poveljstva. K delovanju so pristopile naslednje države, članice Zveze NATO, Republika Hrvaška, Italijanska republika, Zvezna republika Nemčija, Republika Slovenija ter kot država partnerica Republika Avstrija. Prvih tujih sodelavcev so se tako v centru veselili že septembra letos. Upon signature of the Memorandum of Understanding on the 25th March 2015 in Washington, the Center has undergone a demanding accreditation procedure through the Allied Command Transformation. The following NATO member states have joined the Center: the Republic of Croatia, the Italian Republic, the Federal Republic of Germany, the Republic of Slovenia, and the Republic of Austria as contributing partner. The first international members of the staff joined the Center as early as September this year. K mikrofonu vabim direktorja NATO-vega centra odličnosti za gorsko bojevanje, polkovnika Boštjana Blaznika. May I now invite Director of NATO Mountain Warfare Center of Excellence, Colonel Boštjan Blaznik, to give his welcome address. President of the Republic of Slovenia and Commander-in-Chief of Defense Forces, Mr. Borut Pahor, Minister of Defense, Mrs. Andreja Katič, Your Excellencies, Chief of the General Staff of the Slovenian Armed Forces, Major General Andrej Osterman, Mayor of the Municipality Radovljica, Mr. Ciril Globočnik, Steering Committee Chairman, Brigadier General Bojan Pograjc, members of the Steering Committee, representative of the ACT, Mr. Toni Več, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great privilege for me to address you today as the director of the new NATO Center of Excellence. This is a significant moment for all the sponsoring nations that have decided to establish the NATO COE by signing the Memorandum of Understanding. On this occasion, I would like to express, on behalf of my staff, my sincerest gratitude to all those who supported and helped us. Spoštovani predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil, gospod Borut Pahor, ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič, vaše ekscelence,
načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Andrej Osterman, župan občine Radovljica, gospod Ciril Globočnik, predsednik usmerjevalnega odbora NATO-vega centra odličnosti za gorsko bojevanje, brigadir Bojan Pograjc, člani usmerjevalnega odbora, predstavnik zavezniškega poveljstva za preoblikovanje, gospod Tony Wedge, cenjeni gostje, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da vas danes lahko pozdravim kot direktor novoustanovljenega NATO-vega centra odličnosti. To je pomemben trenutek za vse države sponzorke, ki so se odločile, da bodo s podpisom memoranduma o soglasju ustanovile NATO center odličnosti za gorsko bojevanje. Ob tej priložnosti se osebno in v imenu pripadnikov centra iskreno zahvaljujem vsem, ki ste nas podpirali in nam pomagali. Although the establishment and accreditation process has been very precisely and carefully planned by the Allied Command Transformation, I have learned that the centers of excellence are sui generis, not only by definition, but also in reality. As the framework nation, Slovenia has provided experienced personnel and initial capabilities to the project, hence setting up a platform for the startup of the center. The center is subject to a wide interest and expectations from Alliance, as well as its partner nations. This has been expressed also during the visit of NATO Secretary General, His Excellency Mr. Jens Stoltenberg. I am confident that the NATO Mountain Warfare, COE, will benefit the whole community of interest and that it will be a success and good example of exchanging subject matter expertise and know-how. Čeprav sta bila ustanovitev in akreditacijski proces natančno in skrbno načrtovana ob pomoči zavezniškega poveljstva za preoblikovanje, sem spoznal, da so centri odličnosti ne samo po definiciji, ampak tudi v resnici sui generis, torej edinstveni. Kot država nosilka je Slovenija za projekt zagotovila izkušeno osebje in začetne zmogljivosti, s čimer je postavila temelje za delovanje centra. Center je predmet širšega interesa in pričakovanj zavezništva, pa tudi partnerskih držav, kar je bilo izraženo tudi med obiskom generalnega sekretarja NATO, njegove ekscelence gospoda Jensa Stoltenberga. Prepričan sem, da bo NATO center odličnosti za gorsko bojevanje deloval za dobrobit celotne zainteresirane skupnosti, ter da bo uspešen in dober primer izmenjave strokovnosti in znanja. At this point, I would especially like to express my gratitude to my staff for their hard work and invaluable contribution to the establishment and activation process. Mr. President of the Republic of Slovenia, I can inform you that the NATO Mountain Warfare Center of Excellence, as of today, is fully operational and ready to fulfill its mission and vision. Na tem mestu bi se posebej želel zahvaliti svojemu osebju za izjemno opravljeno delo in neprecenljiv prispevek k ustanovitvi in aktivaciji centra. Predsednik Republike Slovenije, sporočam vam, da je od danes dalje NATO center odličnosti za gorsko bojevanje v celoti operativen in pripravljen za uresničevanje svojega poslanstva in vizije. Hvala lepa polkovniku Boštjanu Blazniku.